Yavalata Dio Nangaitalata and a radio Bulandovata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na kaman ni Life Insurance kang initikan na KVT Amerika. Bila sa boleh betul kan barang betul kira mana lah pokok bila tak jujur betul kan dia ada kabin bing kerap ini. Sabi nak, dari kita lo cuma bebeleta dan lo dembulai, na kabin nak dikukar untuk berita kecuali dia lebih kabin tu tak usah mata ini boleh dibinakan, tu nak kampai dibinakan darah juga ni kau non vital no, na kabin nak dikuah, ya na Lincoln Heritage Life Insurance. Ya, orang tar notang mentang abikan ta. Endo na taro ele berdo bakataro ko juga ngongo santo tu mati kin rdo ngole ni bolimbula rdo bakilatu ngani rembul-bulu pindah kasar tu ngarge ngole ni bolimbula bak suri sangge doli bakarita katal tu bibunu ai o ye umbulu-bulu pindah kasar tu ngau kin tal nga so bakilan santo bakai momo si menulungu so bakai u bakilama ni sate ko me momo si mai na vangu sa u tega bumu tombale sa singu tombale bo binak sa baka ubakila ni dadalin dilin jimbakan gusui so nakabaya ai ya so sa ya do birga na mati ni rasa ni sa ya do ngamin non rambakin bula old age e so rapa go sing tundun me ba siang ai normal juga na non tambula tu di banco bicanga bulle ada non do rivola ndaru ndau non do kamba stu ne beisinga so tukuna ke walu sanga bulu la katake sambulum palabu ya ile betul sa lekani kanio tatali o de o ko ambagi walu sanga bulu o tatala ko to sana pinka rai bichuko mai so tu no isa be ngono bina kasaranga bitu sanga bulu nga do talno chuko be longuna tu no ko yau santo porta kini chuko me bitu sanga bulu nga mo sana kere sara kalo me satu kita kain tu kita kina ngumbul yang go sa bitu sanga bulu keru atali chungo sembulum-bulu bina chunga mo nang gitarong ali ustale mantuwa ko sambu kera kalo mitu kita kina umbula siang ke barong chumengo kila namba di keda tu bucu bakala namba di paka parar sar chuga andre ya elebu daka ni go rucha ubu na bagadi ngo na kanga ngendo kata ketunan nugu bakasama ni undori deso kemini bingkara besar tu ngakin ngor son turang ramar sa sibi tu nambakin raw ora turang di balang tu na turang bagarita kabiau kero ulag di ponto chungo kin nunggung gas ambagi dio sanga bulu bakatata senrei banga omongei se di sartu non reba iyo binak sartu ko o changa tombale na biya kabi yo kona ka u bagarita kachuko lipo na mati sa ronindor tuku no kendar no turang itauke maram itauke sa sambalit kendarunga na nondoru mate baleta sa lipo nga nakandor vakania sandor siang mantangan indor tu mantangan dorreda do mantane kimutsao ngor dor half mantana rochingo dor half mantana bagango sa sing do nangono sa tuguna sa ubina katanga metao nga nakitemu merau ni toso itu kinombulo sa singo kila kakana bulum-bulum bitu cukup biau sesiang ele buko ngana ko barata cukup bulum-bulum binang sartunga nangunang geli lutukin sa ore sa sambata sara kemerirai oke to na vital lo manteni kuai dona tarongo how to maintain a healthy lifestyle ke ndor bulum-bulum binang chingo already au cukup mai already ke muni cugani namuni mata ndende namuni mata mamarau ni zaka bucu kana namuni zaka ningi siamu cukup mana radio ya ndam bulum-bulu tu cukup balik tam saya cukup bikin tahu nanti ngunim bula nangunonggo ya mentaru na maintain tak apa kata apa nanon daru bulum-bulanggo mena vasa ngabulu me kuch kendaru ya ningi na vitsa ngabulu mentaru kaku ningi me dapa koso cukup ilomonggo oko ya itu ni mati ni uto mata tu ngamine ngona nrebu tu ngamai hadi teke sini ngun sala oko ya dapa kue taka tunga nona bingkarabi iyo santambi tunga collapse ngeka karena turangan marah mencapai na kukonon rata-rata so bilang gitu lurin rofus sara ubu waktu girta sara collapse nga ena benar tukin ya na taka ba stress te kenta kuta mai bikenta na iyo kuta kuna so na taka ba asing ya londa tunga sa taka tunga ambaleta takabo chunga membale chirna nonda bubale mambimbi kenda valangi bale tangan diman sala chuko mai bichi
sa kuku juga kina tatak-tatak nda singa manen do bar takbir irna ngone mai bice so irna nonta ulomani minto manda mengo kita baru patur cinggon na bosili poturanga me kita nataka kina kita na sulut cabang gongo o kita ni sandongo sangai sul cikain baru taktal cingango na songko libungo ndo na pa maungo ndo na kla anda sing do kila cukup di sa taka-taka cukup anda sa siang mendengar di baka sama tegi kenta rani bango sa libunang ona dor sa ba ko tu ni labo vici o tolo kota ka cukup ni type baka sa forget te ko cukup mendengar baka te ko be la ko mendengar le pempa te ko la ko tu mandali kana se le ko cimbeka se vai so sang kentuk oi o yo manda so sang kenduli kinda bangamai au anto no makador na nunggu toka dia baya o yo manda mu turu manda kan ni labo ba ku chingo mo sa la ko manda mu likana manda ngoya ja kero mo binde ndre ba tuen e be ba tu ba na ka ento vagabun na son matagalin ra kinimbula enta nang kinda talanga santa tubi mate baleta ni non ta bakasama sa di dungan na vakui labo nda sa lewe singkilan nda sa tubi mate chiko nda sa we resort to any kind of food fizzy drinks sa siangan inta habalata na ngonta ni kuwa to bitan tanga ni usembula bina kachungo mo nanguni salata ba mo na mbita toki na ibakatangin dengan doya oya na nugumbula bina kango ndua sanga mi chugo bigo ipale indua na ibakarau sendo na scale merau nyoya andra mantangamai ombutu mo reda mantana kemumbimbi tukuni tu bangor to da puni mo ilelebu merke measure and watch your weight torna kemu ibakarau ni mbimbi chango reda chugo me toka nga na kene ibakarau do bina katana puni waye na kemu mbalabu mela ko bata kena kemumbimbi dua sarngaya ndo ko sige parta kani go balatangani salal kiti go sa ko nga naka sa chocolate ka ngo sare to sa ambi tu iloma mo sa siang tal nyong ke pakasama tal mandangan to baya ni kala ko tungai ni lalakete manrai noodles tabanga tomato sauce taliani mustard anga mai tu ndo tu na kenam bilo coke Uya unum tu normal satu sini ngale kitengu mai baka wele tu yani ya mo ngaru nu chugo na kana turun do valata ndo telango limit unhealthy foods and always try to eat healthy foods areta kona jak mesa vale litaki na ngunu fizzy drinks na kavaya ko to bitan lo chungo na no to programu da wodu bina kana Lincoln Heritage ya valata dio nang kita lata ndua yang dalam mata kelai la komanda songo sa rete chugo ni sa poko lebu cukup mai mai mbutu manda sangga iya tu na ulbal sa takabo chinu kutumbal be takambe kan ku 10,000 steps kila ba tau jangan nunggu talibon ore chukir kila saba kau sa ombes taluiko ni obagarita kabir na kiumbimbi mala to sakila chuko ni sa obo chuko kuni be manduata kan donaka kenta da tu na buru da buli ke tu mbutu lagu na scale mata ke reda sa runan ralu lima setengah pound. Orang saka me o chingo me sa baglu tu mamanta mai palilai na kingu bimbi. Endon na turangayan o korosaya. Hondo urite chugo na echugi Sacramento ro biu chiningo. Orau koangaya. Orau bola sarga pamata ro ya tunga mai ro sama bola tutuakan. Sa kan sa siak na bola turangango. Endon na sprint ni QBS ndona ngona mai bit ya to mai ndona ngona saba kai realize ta ko ya musa na ka ndona diet mu ya babal kila ngono go sali usar ngano na size ngano na sprint tu me RKS malo na matu balati ko saya mai Sacramento ena ka binang ko kila ya urita bango kera kenda rida kenda nda kilanda na bina kata menta pagaluti ang ndo pagamuria eso na kabaya ndo serga ubartak mesen watch your weight kena kerua limit unhealthy foods kena mai biche le butu na so manta kana ngono ke baka saseng na pilcha jibat kena noodles simbu makau da ta ka kan turun ta ka butur nambu le bidanga men na ndroni mbele ba karakara nge ndutu ne kena chidi zonka
jinja tabiok bo bebe totoka ya ndo telengo ke baka cuki balangi saba bakila di siang suci di lebu nakakan ro bahaya na sako kito bitan otak na bitan mata sauci when multivitamins kene ketulu boleh tunggu try to take some multivitamin supplements ke baka usi siang ini kila ko ta motor ke baka uci no mo buniwai ngoli bi ko ndo na singo ngalale o mo sanga mo terna matanggali vitamins da sen multivitamins da on tara ko nga teste ke muni tara baka no muninra sandun wi ke muni okay sangge oro no tour baka dua nga yan dua na singan dua ya kene ka ba enta sa kila hali butunga kenta ro kama ta baka ndur singunu wa yen pa na singa si tul na sing kilanda ya sa to tolo saranga mai na non do ria lobi ni lasi va te ke nei kadiwa ke potuanga ke kolma ke di social the creek kilanda na wai na engon tengan re na wai boleh tunggu drink water and stay hydrated and limit sugared beverages ang mga sando baka min do nguntal tek tal chugo no ko na coke ngo ni wili kango ke non to vital no chungo sa kabinanga min da ngunuwai ngo samba ketego bukar katanan raki da saba kila menembuno sanangan re besar ngan ngon na wai ken tongge hafal ngapale pango to saba kila nembuno wai me baka lebu chuko bambitela bikin to tondo ombota ko ya talangan do baka ndumi da me na wai ngon to ngunuwai balebu ya na vitalo to chukida na kabi bina kerbin kerabi dai ndo tale boleh chungo menta ya pala tabaka lebu ngon exercise regularly and be physically active dono turanga ya nureda ngo suci sarbambala budan to benua bambulo chukali be turanga ya nulamani sengati dona bunor ngara bita bitoki ngo ureda nanwa reda ngo na lomni bali ngai bingara bitoki na nona treadmill barta kasar to kamene Facebook sanga idi to turanga ya ngo e vai a kona kautuguna e leo bikin to sa ulum bale chunga senga na mbuni ngoni go sa kondo balenga sa bu kedibiau sa tuguna go pango eroni koto sar tunga mbuni ngoni dona treadmill tu yasan singko karong oleu sanga okay di tonga si otombal tonga ba malu pala tonga ba malu ni kadi ngamai ubina kata mo pango kota mena wai sune mena pills landele sumai ona takabu cukup baya mesa kuni ongai ulum bali jinga siang sarangan indo nangona mo tumbali kin siang rono tumbali saranga lom ni balo bingara chuki nongor so biket sandar de bango kitu sabaka kitu poko lebu mai satana mai poko lebu gam bale tani sakana nga ta sama ide otoko bakan dua ta sanga siang di bala tu ya babal boleh tunggu exercise regularly ya bala tu mantengana lingamu kebaka boleh tunggur dona pool sayang ke batal go mata kai ke dona pool bo kata sa pool wo itu sa bata to dog ngai ya ke senga apa la tunga ngom ke tundo na baskel rano to cycle wabo gitu kan compound andore da so maram na ken retamba ardo reki sara so la ko mai ramai suise ni kau kono ngun sarga mere apa palo tukina na ngunung goe ke mambale Kendor sa tunggu Amerika sa siang sarangan indo ne ulum bale mendor na tunggu cukup bango ya sa siang sarang bango Dona mati tel nga sabi to cukup bale puno ngono to sari timbuni ngono cunga to sari to sar cuk na no to talibun tal nga sa pakai slacken down takasar nga na non to wakasama mento na taka non to exercise kento sa ba cunga bango ni redo sarwa binak batu tala sun ngono to taka telepon iya alak tu nakan popcorn sar TV ono mantangan ikan levai ka bisa sakap cukan nam telepon ko baka sasing yo sakap cukin nton no mu ya pala bako teman teman telepon tul sa bulan miniti se bitu tu mantang silent mode relax terus tu mantang pa malu bat sono ko talan tu baka tumbur na munra sing talan ni takap talikin santa kata kali mantang na katawa yang sarang oro ni baka uli ketukin na ka le baka buno tel tu na tumbur na munra ortu yar tu non tu lenga ya samo lenga cukin kasar kami dorota kapa ya kelima boleh tunggu exercise regularly be physically active kene kawan ko nga usang kay bakarita gani ngor to sa tun sar nga na buni wai reduce sitting bakal leita ka ng dambe and screen time
Ni ta buci na screen time ya na kaya nga baka screen o baka deu do tu o baka redo tu na pingo na baka lelita ka baka ka na telefone ba screen computer na no to television kena katu to talenta to wana no tu ni reduce sitting and screen time ngo ke baka obina kata to maintain your healthy lifestyle ko sa chuku sarnga kingo ke baka sem bulum-bulum bina kasar tunga bina kata mo maintain tang membalabu meka ku nem bulum-bulum tunga oto sa angking ki basuri ito baka muria baka bina na kartu na nabuni wai reduce sitting and screen time kene kabitu karoni ocho chibe kenda to wi baka no numikina na radio bulon do bata ya balatan do ngai dalat get enough good sleep. Kiba ko nakachu bango, oh kito sa hangga si mai sabi biya baki 5.5 minggo sando lele nga may basuri dito mod. Sabi biya sa mataw sa normal siyang kindaru na tamatatambu sa gayad no uambula. May nambaki nimbula taba nga walu na uwa ya na ngaw na ni mod dondo mo modekin. So ndo kachu ko, oh siya nga bebe rocho binangana 5 na uwa bounce mai. Iya so mbia ke rawa ya so tu na bebe ono nga sando be set ya so be paunep kondo pantom bulanga ko ya me andra tsunga mai lenjong no mtakala iyo kondo nga na paunep ndo nga na uwa so kondo pantom bulasar me tu mit tul sa bulanga na minutes se chini ke 5 na minutes so tu na 5 na minutes man nga ke ba kono poso posto bango sabe wale ro ni paunep nga 5 na minutes aptal o barita ka jugo ndo ni tugutungo nangon nda se dorobo kina na katudo na kokotudo ko situ ya ro sanga bulu la na tulu sanga bulu kina ba sanga bulu na no mukoko sa singra ni baka ko ro sanga bulu kene ba rita ngo ndo na turani bol kiro vital no tuno ko baka usa boleh ka mengon 5 sanga bulu baka usa ba kilasar nga biaw na nengon ko abang ko sa santang kasi ba nga iya ena sinra nyo nataka betul nabi kawata kaw nang bagi rosa nga bulu abi wali saro ko biaw tulo kay klan tandu auto mandanga son na ngona mdali nguntu pa ilala usan senta tuna mburi dorobo usia tu ba dorobo era ni da parid na ono do durunga ni mbure na tolu ono yanda sa stand fast tal tu normal sartunga recover toto na kautu na recovery toto lomba tenyo sengon no mo dabo suci se ya pala bina kasartunga ya kama da mo sa embaki ato mai na 5.5 ko senge do ngunu tu se o ngunu yang gon na recovery time sabi be turtal nga indo na ngon kembali ya sa pakata kila sartunga ni nta sa to kuma indo na embaki nimbula saru to mer jine kino irna buni wai na ngono keten ta yandre me kina na mode na nonda ku da ela kosong egenda sinra nili yanra bango ni mataka wango mo yanra ni mataka me se tunga ike no koko every time kenda yanra mai na mode na nonda koko decrease bakalilai yana buna go eso eta kata kabina kasar tunga kata kasar tunga tahun ye go ndona kanji na le bundo vital notak pakango kata kasar tunga tahun wasiang sartunga dinto ulaku tui na kormolititi ngono sarang tiang ukina 55 tara na mo FNPF ko sela ka manta mula ka manta pani kamle nrawe mantigor kilana daw ngoy banjin jinatak so ela ko sarang ngayan sangga bele nanuma mengele tete na ingu beba kain dona dorobo kilana daw ele we mate kosonga balata nangone asandon mo baga tiang ukina mo sa maru ta tukin numbula so sangga bebi so ta chikwe ko ya injini kina na kaubarita ka kirna bandindi kini buni wai kiapa ka o onyo yanda chukuna bi mata ka no ko ni ngom we lutu chuk sa singi la ko ta kicunga kembali ke ka sa 55 mongge bele sanga mongga elai tapir te kini chukun doa vidaya kan no mutiti kaya ka sa ta ka to mai sa matu yang ngom binaka kaya ka mongele kinta tal talikin na ngom no bebele apa pal nyo antam pitungan to no office suba ko sarnga lebu sarnga sa to ko ulu sarnga sa liu sarnga de titaro tu bo reta ka chungango na non di tubu nimbula ni da sembula binaka tunga ndo sa pole sar tungango ya lo binaka sar mode sarnga na kene vakarau walu na wa kembali ke bakan darungun yang gona se dapa daru time ta binaka mai
Ele weekend sa pa tunga bango. Matanga na rua, yandra na ono, basi ni vitu. Rua tolu va lima ono, vanga na ua. Sa va, sa na ota nga menengomu. Bu! Kutapa saya to, heart attack. Godon na talanoa. Endon na turangan ko. Kasi chico buli maibich. Kita do sosial ko na patay. Turangan ko, rani kito bango. Kito ngunyang ko na. So nangono kaya kali weekend me kito do ngunyang ko na rani mata tu ng 2 si rua. O kimdo rani aptale may na 5. Me lako na titi. Kito sangkin do tiga buyan ramay na singalew. Why? Kita tangan ita tobo ka tuwing ko. Ta hunyang ko sibi ito ng buwang. Ita yan ramay tagalay. Talagi na titi. O sangkin baka samtak ay. Kito mandang kaya matanga na rua. Tolu ba 5. 5 na kaloko se lutu sartunga na sasau se kambu sartunga na bunwa. Kaya raw may nanon na tulungan na uwa. Sala ko tali. Tumbali tuyen na titi. Kila na tapos kitobi ko ando na mati na turangan ko. Nangunang gali selikin na. Gerto rita na non na iwawa na turangan ko. Orto tugo na puni wai ni kau may kiden do na polo. Kaya na kuko baka sartunga na polo tennis non iwawa. Orto siya ka mandakan ni raw. Orto baka malumutak sangka soba tuki na baka malu na way kata-kata. Kila na tapos. Tugo na orto. Brown substance. Baka sarangan na yung gon. Na kosan niyang gon. Baka way talatag sarangan do ng besin niya. Nangon ng biyo ni kinaway kata-kata. Baka sartuan doon ng besin niyang gon. Yan na koso-koso niyang gon na ilay sali tao tu. En non nang ngata-ngata na turangan ko. Koya. Kita tangan. Ya, kita tangan yung gon. Meta sa mo tal nga. Yan na kaya ngon. Koya tolungan na awa. Ndo baka may sando mata uchukubi koya. Lago bata nung hunyang gon na kantawa ko. Yan ratali. Matanga na rua. Ndo ba chukuba. Aptal na tolu. Va se matanga na tolu 5 na kaloko na titi baka me sangay may ba katiki may mitukin va baka me va fancy takatali chuko kwa na kaira ni rawat chuko to randuti e kilana dab ngol to matikin ya leva duri wa ngon sa lenga kina collapse mati na turanga ya wa duri wa na postmortem ya na kay lure kiten lure sartu an baka tuna batu ya ngon na bikim no bikan lomani na kambimbi o ya mendando modi kena kini yo chuch we kenda to dan to ngunu bonango ni babalang go easy on alcohol kembali utabutan alcohol go sarani na wili telenga kina konan medo to ngunu na kaba go easy on alcohol and kaba and stay sober bebe pinakataki mo sa stay sober tunga ke baka roni rowatasar se siang ondo wato ka siang indo na ka eza ira ke balang yenda do lakan na ba 2 rua na wine na mbia rabake kabi bago bichini rala ko ivale so na turang nda do reta di ndo baga do so sangon ruanga na men rembilo ramitan lo tuen singindo matikin kenda to meto sanga mai ari kale lebi on bilongor koto mai pesi to rando pesi tabale koto mai ya sargana bimbole mbole baya koya pakato tol tanga mi bikendaru o kol matokongo bikito bita tal na bunua sarang bulu tukin nang kona wekanda ko rasa ko ngawron itukun na ile bubi kenda na non tamati sa ambali chikenda sarchunga en bibingon o bambuto na babure baka sama chuku bikendaru o ya na non daru programo na ya balatan di otalanta en radio bulu dobat kanda bobi na kabelin kan heritage life insurance